Di Masakbayan. Naimbag nga oras yuamin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Panagbabawi papapa. Dito i-drama tayo. Di Masakbayan. Oh, aday ta eman. Nakupin kung dagiti kabusta haramatan tayo ng rabi. Sige, si kanti makam mo, ta inak isagana ti kaninta. Mga tapay sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka kinag? Up to the gully. The nakam. Who more intermittent I? Abuli makalain. Sino ka? Oh, adiki denum. Agaman at. Dukati polis. Maghuray ka. Sapsapulin nakahadita diti polis. Basta agurima ka. Apa mister? Asino ka? Apa yakabutan mo ti polis? Nag-hold up ka hadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? San? Apa naraglimlim mang kaditi da gusme di kagdanag? San kay watan ran? At tatakaw ko hadi? San? Anya narudetrasum kaditi polis? Awan. Why, napadem da kiti polis. Mabalin kunte umod. Agyaman na kiti tanong may pa inum yuhanet. Sige, rumarafon, mabit na anya tinagan mo. Sana na naskan ni bakak. No hasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya, nalabit adakis ka tao, isu asap sa pulin na kadag iti polis. Rimwanan ni Mr. Bad Sharon. Nakigtuta kitay. Pakalata si Brooke diti dagusta. Dakas atao, isu siguro asap sa pulin ti pulis. Dinata din ang ran. Sayang, nataerpaymat. Ay, nagpintas tigiti matana. Mininmina tanimpa, at dayta kamanan Emma. Nakakita ka man namin ng itinataer. Oh, san ka di? Nataer ti alalaki. Nyam, sayang tadakas atao. Isuwa inawangak iti Mr. Bud. Hay, sayang paiso ti kinataer na. Tadakas ti aramid na. Anya na tati naramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulan ti pulis. Anyen, sayang, nataer paimot na rod. Malaki din. Inkan isagana ti taraun tatamahantan, sakbay amapanta iti klab. Sige, kit ikabil no amin ang itibagdag iti masapsapul ta. Kita ang tapno awan malipatam. O anya, nakabayad ka niti matrikulam. Owan manang, maudi na si Mr. Raitoy, nasayat no basta. Wan gaya manang, kurang ti allowance kuita. Gamaala po jitamdan ko na kilabada kada Mrs. Lee. Isu pa yung allowance ko. Wanadin ko. Agan anos ka ha? Di kagdana, discarte akiti pang allowance mo. Tapno saan ka nagbambanog ang makilablabada. Kabailaf manang. Mala, agan anos ka na ta ha? Idod mo ti panadadal mo. Para iti masakbayan. Owen manang. Manang. Anya matanu ag trabaho mo't iti restaurant a pagpapaayam, uray pa time laang. Ha? Kwa? Saanan? Imbagat matenkan ka, asya kung ti makamu iti masapsapul mo, saan kan nagtrabaho. Basta ti makuna, igawit mo ti agadal taparakan kadayta. Ti kayat ko, saan ka tumunod kanyak, a high school laang pinagpatingga. Sika talaga, mana? Shaklak tanti pampanunutom, wan aha, kayat ko ang makaturpus ka iti panagahadal mo, ading ko. Kumusta ti kabset mo? Nasaya at man. Naimbag man, tadi na ko na ang asamarong ka dito'y dagustan, ora ibagana, jak matlahaya. Amo na hadi amay sa kaaman nalay tiklam, jak imbagbalakan kwa na. Timbadak idi a trabaho, kat waitress iti restaurant, apay adi mimbagat iputno. San mo tanas ka na maamon na, tinapatag,
Mahalpas iti panagadal na, ay nakasaysaya at kahit tinakapsat na. Tawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na, husto ka, Emma. Kayap ko may ti masakbayan, nasaya at putibiyad na. Nung kasanun no gumuraken ka, goputaman na laki trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sabaday, manala ka na adpaiso, nung agpatinggalaan iti manala, saan kamit na agpapairwal? When Emma, agpatinggatalaan iti stage, saan ta agpairwal? Oray kaskasano, maprotektaran tati bagita. Italabano nasib mangput ka orlan, when, ngam rumor of midline, umatlapalas, anya, ibagam ka ni Vivian, talaban na tagitikawas ko, ay anak ko, di ka kadiag sardun iti mati na aramid mo, mangrugi kayo mananahon-ahon, kanayo nak namid nagdanda naggun ka na ko. Saan ka mo tapi natakalada akas? Mansapul kahit tinasaya tatrabaho, tapno natalgid ka. Mabilan, latek kam kahit ikwata. Imbag langay datam yu kanivibian iti bagas, kastamatan iti sidain yo. Kan aramatan iti vibian iti panagadal na. Itinyak kayat nga awaten, no nagdaud ikitakas awakas odlan. Nagatugit dinar payo ayas. Sige. Nuti mo kahit nawadan sa lang, at balbayo ka nanak ko. Pandasiyo. Sana kahit nawadan ni nanang tikwalta na yawawat ko kankwanen. Isunghitat kun ka. Manu oilan. Oh, di mo kahit nawadan? Loko mo kahit nawadan, nam ko sa pola ko na itikwalta, isungarut nga awatem. Ay, amom katino anya ti mariknak, tunggal malagip ka, Manu. Antanang kag. Kanayom na magdamag itin yu sa ti radyo, tamang ano may sa kaanatiliw kapo iti matina ramit mo. Apay na mingod na kaya. Oh, patiti ko ba? Awata man. Usara may ti panagadal mo. Wala shiki, Manu. Manu. Apay namang sapul kalangan iti trabaho. Di oray anyalitan basta na dalos, narigatag sapul iti trabaho ita. Nala, inafab. Kat ilapam lagi ti kawas ko, tapnod na pagsuhatakin to nagawida, ha? Napana ni Manong Orlan, nanang, inawat ko latan ti kwarta na intit na. Ay, VPN na lang. Kanayahun ang matanda na kanakin ni maanumbo. Oray siyang ana, kanayun ko abagbakaan, ngam kapuntot na. Oray siyang nanang, kanayun ko matabagbakaan ni Manu, ngam sana tumnog. Kuti daw dawat tayo, asapay la ko matamaka-amiris katagbalbaliwan, kanayun akastati daw dawat ko iti juice at nasapay la kumahatag balbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak mo dun akanayon nga danda na kunkwana. Abda nagak ita, Mario. Agra iraman gaya mo dagiti ak tatakaw. Dagiti akiat bahay kang. O sapay awanin kadwata diti banay. Sapayat may maysa ak nudagduma dito'y balay, takanayon na damisyon apapanan nyo. Manalatan to iti kadwata dito'y balay. How dinhero can driver. Kan isu damat tadagbalin a security guide. Uhan, Rita. O sige. Man kita ka naro di tagbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kung timaham mo iti daytay. Nasaysaya at mutlaan daytay at damapagtangkan akadwata. Tane, dudwata laan dito'y balhay. Oh, asan o Orlan? Matuloy ti pagnatayin tun rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangaro di tiklabin tun rabi. Hehehe, adu ti chik si Jai.
San achiks tiga puna mapantay jay. Amum data? Ha? Wen, amum data? Masapula mahadu data. Di mo kadi kaya ti achiks? Sanen? Ibusen dalan ti kwarta. Data laggot itibul sakya muda. Sabagay iswano sumrutay ti klabba. Saan ta panunutan dagiti babay. Rupat kwarta dagiti babay iti klabba. Hola, kita ang jek salsalay jisano. Wow, nakamaskara iti sinagpuliban pan. Sana day tatipan ito unam iti matan mo. Nudikit man sapul kakit di ti mapalinta pagkwartahan. Kita ang namin ana imbanje dan san. Nagpinta simba dagbutun kagkasan aday tatipan ito unam iti matan mo. Agbuya takit di. Bayang pailan dita pagkwartahan. Aniya? Kuya, data dan sa tita samo. Ay, wow, nag-sexy, yam Jericho. Anya natin tinagan data dan sa. No interesado ka kang kuwana. Sige, ikan tumakyamam mo. Sana siya timakyamam mo, o di ka. Nabi, apa nakita ak, ket akbagay kay wadwa. Mary, mapalin ka di timakyamam mo, Miss Dancer, ay, kayo kaditay nakamaskara nga agsalsalay jay sanwiday. Siya na data ni. Agurek, eto, data hadun. Kasi na nakita ko na. Ha? Ure siya. Kasi na nakikita tayo dita hadun. Si kapay ka na, asik niya, itiga ko smi. Ate, Mr. Bad. Ha? When? Si kamapaiso. Anya ka ditipod no anagat mo. Siya kung tisumumbat. Or lan tinagan to'y kadlak. Kaya't, jay bumatinagan ko. No kasta. Or lan tinagan mo. Anya mo, awagan kalapa iti Mr. Bad. Mr. Bad ti hawag mo kankwana. Abay, kaputa dangkos. Nagpidut ka. Sana dakas nurlan. Nasaya hao tataw data. Talaga? Unmat? Mapalin ka diti makipagayang kadahayo? Sige, napahitin na sa. O paglawe ba? Sige na rute. Apuntor kayo iti kanan. Wag no, inaman niyo. Siya ti makamu iti bayad. Sige, siya kun ti makamu maagorter. Ket di kay adanan. Pasit laan pi inuwin mi a lady's drink. Iswati kayang tanan, saan adak kay ti magastos yun? Ang buyok, nagtatagal kayo. Kumakas kadahayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin hat ada kami ti agbalin a boyfriend yun. Nagno siya, jakpay kaya ti madali ti boy. Apay, Sharon, ada aplikasyon ko ikipihan. Tadjak kayak ti masave. At ay na, ang papa adan namin itikapset na. Iso ako na lang at aplikasyon na po. Sunatay na. Nagsayarap ka gaya makapsat, Sharon. At siya mga, kaya't kumakimahol noon. Yang saan ko pa'y ahayat ti maki-boyfriend. Tama nga nualaan na ti unong ko. Kakayatin ang maulit tinapasama kanya. Lima mo hula ka ti boyfriend mo. Wata na bayam ti kayak na hanibaw na person. Napakaasi ang ito magsalisala di tayong tablado na nasayita. Intaray na ang tunong po. Kasi ka to basta. Iso na ito. Masapul apel ito pa'y anainban. No nasaya at atako ti pahi boyfriend na. Sakpay asumban na. Tama nga no itaray na ang ti kwarta. Jak ninam naman sabat kidalan tayo kada Mr. Bun. Uray siya ka, jak ninam namaday ta. Jak makatulog siya ron. Abay, nam siyak, kayat ko na ikidam dagiti mata. Teo, krasko ni Diego. Sino Diego? Kikatwa ni Mr. Bun. Ay na, ala. Jak malipatan ti panang put na iti dakulap.
O, di mo iba ka na agayap kan kuana? Dakis kedi, saan? Nasken akilati sampai ana imbal. Sakbay amaki ayan ayat katan kuana. Inana na ti cellphone number ko. Intud mo, namin nagpilit mo. Sige, sikat maham mo. Kit sikan, saan mo kadiya kaya ni Mr. Ban? Natalumutlaan akas kini Jegu. Imbagat matanajak pa tayo timakayan ayat. Ipamaisakpailan ti imatan ko iti kapsat ko. Kayat ko makalpas iti panagadal na. Okay, namamum kadi. Nasiputak ni Mr. Ban. Ming naka. Onya kuma. Siguratu. Agahit ken ka Sharon. Alakiti maturupan. Aginanatan. Ta intud malam. Agriintamanan para iti trabaho tanurabii. Agtikinawatan tunata. Terik na daurlan. Jego. Sharon kan Emma. Anya tiagur uray amasakbayan da. Papagayam, di liwayan atinggan, di tuluy ti serye tayo ita alawas, anapalwan, Panagbabawi. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon, ni Virgie Patlay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenday tuwing estasyon, agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti napalabas, pagkatadalan ni Sharon ti kapsat na, kaya't na makalpas daytoy, namdi na imbagbaga iti kapsat na, ati trabaho na, ket manalay ti klap, tatinaskan kuana, ket may paina, ti kasapulan ti kapsat na, iti may zarabi simret daurlan kan Jego iti klab, tapnog sapul da iti pagwartanda, ket bita, nagsasarat ti dalanda, kada Emma ken Sharu, nagamudan aro danembag, agingga amakaritnan Emma iti nagpaiduma, ken ni Jego, itagagayam, denggan ti tulo iti serye tayo iti alawas anapawat. Panagbabawi. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Kitsika. Saan kadiya kayat ni Mr. Ban? Nataelmatlaan akas kini Jegu. Imbagat matan ajak pa'y tayo timakyayan ayat. Ipamaysak may lang ti imatan ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay. Amung kadi. Nasiputak ni Mr. Ban, mingnan na ka. Anya ko sigurado, ang gayat ken kay Sharon, nalakitin maturutan, aginanatan, taintun malam, agriintamanan, para iti trabaho tanurabii, Sharon, jak maikat iti panunut ko ni Jegu, marikrit na klap iti panung put-put na iti dahulap, Jak tamukan ka. Rakit din, maturutan Emma, aginanatan. Adita, nalamay ng tuyahel ko. Nailan man natin ang kamat kanyak na aking kukway tibag na yung tayo ko. Nabanugahan na talaga. Ni nga ta Jego. Kumusta na tamat na? Nalabit na nakadun, itinasikdut na. Patrol ka. Dito yung palain at naman ka. Amanan na tiligon tak tagati polis. Paliiwa ka rin pa. Sakpay arumarak ditin at lamanak. Nasaya at mat. Tanailam mangamtay akin kukway tibag na intray mo. Nimbaglang yan na. Nangruna kat adapay dagiti pulis nagpatpatrolya. Kasanorlan, nakadutay tanal daw. Mapantay jay labintun gabi. Saanen, may bus lang ti kwartatay jay. San na bale? Dalang makan Sharon ti kanta. Mapan kano head mo? Awan makla ti papananta.
Iswama vantage club, at the balay arayat kwa sa kanta. Ha, sadino, pusta, sumuro kantulatahanya. Baknang kaditi aking balay, wen, baknang. Ket sigurado nga duti kwartaday. Sige, lukas tati kunam. Aramiden ta. Isupaya mainayon itunum ta. Siging rod. Agsagana tan parentan rabi. Dito ita pailang arot hideout. Wen, tajak kaya te agabadi balay. Sigurado a sermon manantimang naggo. Uray siyak. Awan lakit sermon timang naggo no gawidak. Maka uma. Agyaman akit inyad mo abasto ka manan. Natanlahan ti katangap. Maan ka na impalwan. Jaka tamabisinan ka. Is on a grocery akon iti adu. Tapno di kalbisin. Kompleto kan ita basto. Wen manan. Halaharod. Rumarap matlatad was. Tadapay trabaho intun madamdama. O sige, manan. Wan gayam. Apay antinak ipashariji dagus mo. Japay nakapalintaya. Sanan anas gandayta. Ngam kayat kamot na ilabaan, manang. Shakted labay tinagmurnam. Tamok akanain ka mabanuk iti trabaho. Saan mo na panunutan dayta. Daviti kawas mo tilabaam. Demon pakibiyanan daviti kawas ko ta syahon ti maham mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartan. Tapno de gata mo no dahasapulam. Naru na iti pagadalan nyo. Agyaman ap unay, manang. Agan anad gakanayon adin ko. Wan, kat uray si kamat manang, agan anad kamat. Imbaka payain din, kompleto kay ti gamit, at a cellphone ka laptop mo. Amamutan ni manang ko, ipay na amin nakasapula, basta para iti panagadal ko, nagasat ka. Gaputata manang mo aman ang ipateg. Ken man pampanunot iti masakbayan. Husto ka, Vivian. Awan sa balya pampanunot ni manan ko para kanya. No diti masakbaya. Isang maigawad mo ti agadal. Saan mo apayan ti kabset mo? Wana, kasta ti aramida. Saan ka pailang amakipoy boyfriend? Taamang nga namakasing nga daytay ti panagadal mo. Wan, amak may ta friend. Kan oray si ka, ikaw no mati panagadal mo, ikaw tati panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, oh my gosh, mapantay si kantin, at merienda ta. At siya, adak balong ko dita merienda. Urayan di kagdanag, ilibri ka, ang takwatak. Sweldo ka nagboras iti mais, nagaguti ka talaga. Alahitin, intan agmerienda ha, ta ilibri ka. Agtakter talang dito abanta. Tapali iwan taday tatakilabalay. Winoflan. Santa padlam palpaliutay. Kitaan tanembag. Nukasanuta makastrik dita inton drabi. Winoflan. Panaggunak. Kat nalakalang amakastrik tadita. San mo tan arigita kalayatan ti padira. Husto ka. Ha. Ulat. At dala ka iti terasa. Dikad padlaw. Nakita na tan dito nagtakdrant Dikad pumalyaw itayan na. Tapno sana mahadlaw. Kampay di. Agin inanatalain dito yahentay. Kampay di. Nabanug tanag na. Ne. Awana ni jitira sa tayo, hay. Ala, intan. Amano na hadlawan, agsublitan to intan drabi. Dakalabalin data, ket sigurado na duti maalata dita. Kas kumaite ala haskan kwarta, ala, pumanaw tanditoy. Ata, ungklat, tila kay, di ka tumalyaw kinwana. Di ka badlaw. Oo, ala, intan. Umasidog kayo dito, da kayo lalaki. Ha? Nangat mo jim pagana? What? Umasidog ta kanu ite na. Iday kayo pahaya palpali iwan. Kit kaslag palpali iu hayo.
bito'y balay ko. Ha? Apay ko mga paliw kami sa heray. Agin ina na kami laeng. Hagkasapula na kiti driveway akan how dinero. Amangan no kaya tutak trabahuhan ya. Ha? Driveway akan how dinero, sir? Uhan. Ay, shock. Amok that drive, sir. Ingham, awan lisin shock. Sir, naparikot daitay. Sige, sir. At subli kami to. Tapnay pa ka mumi. No kaya't mitag trabaho ka, wano saan. Sige. Urayan kayo intun bigab. Siluluhat iri daw ti balay mi para hadahayo. Mario, sigurado ka hadi kadagijay dua alalaki? Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero, wen harita. Amok nagtatakaw dagijay alalaki. Niem kayat kuida amakapulam pol. Mario, awan pagdanagam rita. Sana da kastela mitek. Kayat kula amu dagijay alalaki. Pagbarbarik na haniya nagtatakaw da. Sige, sikati makambo. Sabali maninday ta amisyon bo, Mario. Onya, agsubli tayong tunbiyat ijay balay tipak na. Son, ituloy ta tipanggap ta. Sarkan ta jay balay da inton rabi. Sige, nuday ta tiket mo. Isamarutan namitin da. San importante ti sasawan da jabaknan. Ti importante, ket ti maala pa akwalta, ije balay da. Oh, di ka makain na emang, ada ka tiyor olayin pas mawat. Day tigo kan oy niyan. Aday ta kamani, isu da manan ikaw, ipanulat. Kayat ko amakita ni Che kung kaiyaw ko amakita. Saan na suminay ti panulit? Sa watang kaman-an, namin sa mula ka nakita. Nagkailiw mo ang makita. Gusto mo rin mariklik no ti panang put-put na ikita hulang. Kusya humaya, ti haman palinaw itirik naman. Lat-lapit mo, anamin ano pananalohok. Nang sabani ni Cheku, nasingput abalu, kin nasaya at ti kinatao niya. Kasano mo, anasaya at ti kinatao niya. Kapag na natangot, kapag di ka na parang is ako ng anasaya at how? At pang panayog ka ka di Emma, tsaka mo, basta kasta ti marikrik na, kailiw ko ni Jericho. Ola, asa ka na, kasi ka ti siya marunong agsala. Sayang, no ada ko man ni Jericho, makita na pumati pa nagsana kita intang pinado. Sumadan ka. Aksana nakakiti, tasikan ti sumarunong aksala. Nasip na taban datu yayanta. Awan ti makadlaw, hadda ta dito eh. Kat nalabo ka makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti sila witirwa. Jigo. Onya? Kalayatan tan ti patira. Sanan? Ha? Sanan? Nagbaliw ti panunok mo. Pumanaw tan dito'y. Sigurado ka, umikat. Umadayo tan dito'y. Napadayo tan itidak talabakay. Kasano? Aglayon tan jihay daw ta. Wan, intang rudan, magmagnatan. Barang na dapag sayatan na masalaw ta. Sige. Tanam, mas daawak. Panagbaliw ti panunok mo. Di kan sumana ka. Amang anot na makangikin ka. Magsalita tantulanin, hintun makadanon tayo jay hayda. Hi, apingawan de Cheku. Kayat ko makita. Ingkakat sawan tayo ka table mo ang lalaki. Itay pa nag-urahin na ka. Niki ko kayat ko ka table. Nakasta na, ingkalat na kasalita dyan lalaki. Amang anot na masauna. O sige, samwak lakpan di customer. Kitsapay ko magta umaytag Cheku. Di kan maknak na mga umayta.
Saan dati po ti may samat nala? Gusto kanyat ni Checo. Amu kan maliknak dito. Alakit din. Inkan sakot na customer mo. Nasaysayat no subwet takas driver kan hagtinero yung balay tipak nan. Ha? Sigurado ka? Nukas tate ramitan tayo. Makita tatagiti panag ang mapalintan hitaray. Nang runa ti kwarta. Kan alahasta. Sa bagay, iso mapandandoy di balay tipak nan. Tasumrek takas harap dinero kan driver. Siya ti driver. Tat sika ti harap dinero. Ganyan, ato yung ti siya ayo. At saan kayo, kabayatan ti panagpapainityo di ti parangan. Oh, ato eh. Taintan madamdama, mangantayon. Malina iton jay na po eh. Mangantayon ton, sakbangan tayo makimisa. Ay. Mag-agsapahangag pampanunot kayo man ang nanaw. Huwag bibiyan anak ko. Pampanunutak ni manu mo. No ayan na nga taitahan. Amang nudakis manuhinter aramidin na. Nanang, inal daw a pampanunutak tikapsat mo. Tam ka nga amang anuanya ti mapasamakan kwa na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo pagbagaan ni manu. Namsan matadumnug. Ita, no daman mapasama kun kwa na dakos, awanin basol tayo. Anak ko. Tunggal pagbagaan nyo. Kaumat mahayo. Idinto tayo pagbagayo lang matipagsayatan na. Diyos ko. Kaano magbalpaliw ni manong mo. Kaano ang makamiris adakas tagiti arambitin na. Nana, sapay ko mata makita pa iti pa nagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti pupusay ko, Vivian. At idong pa ti biyagyaw nanan. Iso apat siya ka makita yun to ti pa nagbalbaliw ni manan ko. Kumusta kabsat? Imay kayo rayam na kimisa. Wan kabsat. Kadwak ti anak ko abalasan. At dala ka sa sarita na agayim na. Sige na, kumusta ka ang kabsat? Iya, gasto ilat pa. Kanayong nagdandanag, may papanit ti anak ko. Ay, abada tala ang kabsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ka anak mo lalaki? Saan pa'y na road? Hey, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw de anak ko? Ketita, what is Jacob mo? No sa dino te ayan na. No agawad. Agsukat lang iti kawus na. Rumwar manin. Nagpadahanda iti anak ko kapsat. Dakes te rami je anak ko. Isnam. Manabnama nagbalbaliw to snaw. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos. Asa pa'y lakuma. Paduntan dayta agud daway. Agbalbaliw nata da Orlan kan Diego. Gagayam, di liwayan na dinggan, di tuloy te serye tayo ita alawas anapalwan. Panagbabawi. Dito drama tayo, ti Masakbayan ay, insurata kan iti direksyon ni Virgie Patlay, musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTDC Drama Production Center iti DZWT 540 kan dito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panantarabay. Pinapalabas, ipapailatan ni Urlan ti masapsapul ti ina ken kabsat na. Nauray masurunday to ikadakwada. Gaputa ka na yung da apagbagahan. Iti aldaw ti Domingo. Napanakimisa ti kabsat kantina na. Kat nagsasarat day jay kadatatapunsok na mani Jacob. Nagsasarita to'y paket kan nakaya. May papan iti anak da. Kati daw dawat da
Ti panagbalbaliw kuma dagiti anak da. Ita gagayan, dinggan ti tulo iti serye tayo ita alawas anapalwan. Panagbabawi. Dito i-drama tayo, ti Masakbayan. Agpatatalhaan kapsa. Agbarikutak lagta. Ay siyan kadi paya nagbalbaliw tenak walalakay. Lay, san pa'y ngarud? Ay, uray siyak. San pa'y nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakap mo no sa dinu te ayan na. No agawid, agsukatlaan iti kawus na. Rumwal manen, nagpadahanda iti anak ko, kabsat. Dakis ti aramid ti anak ko. Num manam namak nagbalbaliw to. Ket kanayon ko may dawat iti Diyos. Asya paila kuma, tadumten de tagundaway. Wen kabsat. Sapay la kuma, taitulog ti Diyos a makita dati dalanda analintel. Sapay kuma kabsat. Bala kabsat, in kameng, tanay, paypayapayan na kundi anak ko. In kami kanon, ay, anya itayin tinagan mo kabsat. Nalipap magtan. Mi may tinagan ko kabsat. Ay, wungayab. Het, mi may tinagan mo. Isyak mat nipon siyaw. Wen, yak nalipatahan tinagan mo. Alang arod, in kayaw na. At tiki itatayun tumanayin dito simbahan. Inton sumarap no, a Domingo, ohin, kabsa. Sige, agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kadihin at trabaho ta dito'y daklabalay? Wen, abay, di mo hayat? Kaya't kwa, siyempre, nanamay ti trabaho ta dito'y nubilam ne, kim kasi ti kunam, umaduti kwartata, nu maala tati. Di mon baliksan data. Bala, agdoorbell kakitin. Sige nga rod, sapay kuma, tada taybak ng alakay. Nasaya tay may kayo, hayat nasawahan, interesado kayo itim pagkakatrabaho. Wen sir, sakbay na agmerienda kayo pa'y. Ato'y barbaro, nanisagan at asawa iti para katahayo, kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayaw ang yutin sagan at asawa a para katahayo. Diego, sikat at balina personal driver mi ti amin na pagnami ti asawak. Wen sir, Orlan, sikat at balin ahal dinero mi. Nabaybayan ang ti mula ti talikudan ti balay kanit aglaulao. Kaya't kung agmulahay tinatnatang, panalawad ay talikudan ti balay mi amulahaam. Wen sir, itat ko ti umnu asweldoyo, kanenyo ti kayat johanan. At tapagturugan niyo di tasidag ti garahe, tagbay kayo matlang kas gwardya no iti rabii. Sir, kasi tinahunag, ipaay ko ti umnu asweldoyo, katagyaw manak tatdahayo, tapno at dahat kaduami iti asawa. Agyaman kami, tainawat na kami, sir. Nasaya tayo labunay. Ala, umay kayo. Tay suro dagiti rumban na ramiden yo. Wan sir, ti kayat ko, di kay kumaha agbabain. Dahito iti agbalina sa ledyo. Agyaman kami, sir. Nalawat ay toy. Adamatan paglutuan yu ditoy, kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At aminaden, ayan ti sigud nagnana ditoy, se?
Bueno, the driver can have dinero. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad, taday tamat tikayet na. Kasta ka disa, wend. Kita la. Inkay alain and dagitikawasyo, tamabalin yon timanrugi. Dito ikayon na agnaab. Kasano, Jeko? Gawitan, taintalaan dagitikawsta. Santa nagsubli dito'y haydat. Tagyantan ni Jebalay ni Don Mario. Mas dawa kan kawarlan. Kasla nagbalbaliw kan anamin pinsan. Anatipas dawam kanyit. Gaputa kaslasan kaadak sa tao ang makisasarita kan ni Don Mario. Ken, amom pa indag yaman, idi isuti kasasaritam. Kasta talaga. Nasken apakita antay tinasayat. San tanay padlaw, adda kasta tao. Sababaya, ngam, tasano baitan? Talaga kadinay jaytan ayandang agnoid, wen? Ngam apaman ama alapati kwartakan alahasta. Pumanaw tamat ijay. Asing, kasta teramidun da. Mario, kasla dua kadagitay alalaki. Kasla awan panagtalagku kadakwada. Amok daytay. Kenamok nagtatakaw dagitay. Aniya, nadlaw ko daytan itinatan awak iday. Bayat ikada ititelasay. Kampay idi. Agin inanaday titala na batutoy balay. Gamamok nagpalpaliw da. Mario, sabali manenday tiya misyunta, Rita. Mario, awan ti imposible ti Diyos, san ka di? Tanupod no ti atap ko, nagtatahaw da orlan kan Jago. Tulungan tayo da, nagbalbaliw. O sige, sikati makaammo, Mario. Kadammo katulungan na tati Diyos. Taday to'y tintid na amisyon tayo tibiyag. Titumulong kadagitag kasapulan ititulong tayo. Sapay ko mga rod iti Diyos, tagbaligi ta, Mario, agbaligi tayo. Babawin mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan ainin? Ada ka di pa abastom di ti balay? Adu pa'y manang, mabitlaan tay kan kay ti kwarta. Awatan day toy. Ha? Ni? Ada pa'y kwarta manan basta awatam. Imbaglahadan to igatam mo iti masapsapon mo iti pagadalan nyo. Agya manak naragnu kasta, manan Sharon. Basta saysayatam ti panagadal mo ay. Iti kasta, adda serbi ti pambanu kung magtrab-trabaho, para ken ka. Wen manan, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta hamatan ti balay? Awan mo't parikot na ureg may saap manan. Kanoy ti rabii, kaduak ni Sofia. Ti karu ba tayo balasan? Dito yamat maturog tapnot da kaduak noy ti rabii. Pasige, agan anad kakanayon Eileen. Wen manan, kat uray sika, agan anad gahumamot akanayon. Sige, ipadas ko tiyak maneho, Sarah. Nalipatak samutan. Nabayab namin na jak nagmaneho. Jeep iti tin manehok. Sige, ipadas mulat ta. Agsanay kapailhang. Ketintun mayatan. Inkanto manalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to tagbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan ngag-practice. Sige sa, agyamanak. Orlan, makitam dagitiru ut anagadu. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayap ko anapin tos tiaglawlaw.
kat kayat ko apapintasab ti aglaw-lao. Sige, madam, di kayat danhag. Pay mi ti no aswelduyo. At dapay bonus yun kosta a makita mi anagagat kayo. Amin abinipisyo, ipaay mi kadahayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonusyo. Ha, ipaay mi ti amin abinipisyo kas manmanggad. Madam, ala, my ka Orlan, paisurok ti umunang aramidam dito'y hardin. Nalawa tinatalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalus dito'y painak mangisagana iti merienda. Sige, madam, sana ko na mangala iti babaunahan, pakabailak pa'y matagluto. Sige, madam, ituloy ko marutag dalus dito'y hardi. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Tamok amabisin kan, at papandamario kan Jeko. Amok amabisin dahan. O sige, ag nirienda tayo, na imas letayin sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Wenser, neglayin kan hag maneho Jeko. Katasi kaswentan ton te lisensyam, agyamanak sir, kat sika Orlan, amangan nuhayat mo tag suruhak maneho, ipagamlay nuhayat mo tay suruha. Ha? Nusay sayat no agadal kangak maneho, nakababay net sir, awan ti rumpang apagbainam Orlan. O sige, isuruha ngag maneho. Orlan, Jeko, at takatika habsat yo ngagat adal? Awan kapsat ko, sir. At may sak. Nilatatan ko tika blok jabay mi. Ket sika, Orlan. At habsat ko ngagat adal iti kolehiyo, say, sige. Sitadhan kami atumulong, agingga makalpas iti panagadal na. Ha? Sitadhan kami atumulong iti kabsat mo. Mayat tibiyag tadito yayantay ta, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa baknang. Libre pa'y tabas tuta. Aggapo amin ko nakwada. Wen yarod Jego. Amin nakasapulanta. Ket ipaida. Nagsayaw dala unay. Orlan. Taslama kun sinjihakon. Nakasaysayaw dakadata. Pagaramidan tapay ti dakas. Napanunod ko matdata, Jego. Anya nga tahano ay paypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Putala. Ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan may sa, tulungan da pa'y gayam ti kabsat mo, iti panagaudal na. Jego, wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kadamadam kansara. Putal na, mayap ti biyag tadito'y. Napanunod ko mataytay. Iso sige, ipaypaysutan ti agtrabaho katakwada. Takas iti na hunam, mayap ti biyag tadito'y. Kasita, napintas ti pagitidan ta. Kutyon, mayat ti maturug no kastoy? Alay, maturug tan, Jacob. Orlan, kaya't ko makasarita ti kabsat mo. Iswain kan tu sohunen tay pasyar mo dito'y balay. Sir, no kaya't nalakit ti tatnay dito'y balay, nasaysayak pa'y. Iti kasta, at dakad kaduan ni Rita. Pa, sanya ta subranday ta kinasayatiw, say? Agdalag kayo hadi adagus kadahami? Wen, Orlan, agdalag kadahayo kini Jegwo. Ken maysa, kayat miti tumulo mitag kasapulan iti tulong mi.
Bakit kan lahay kamin? Awan anak mi, isuhan anwan mi tikinabaknan mi, nusan mi matnay tulong kadagitag kasapulan iti tulong mi. Sir, katkasitin hunahon na, inkan tuayaban tikabsat mo, tayam ammum katahamid. Kasta, sigurado ka, Manu? Wen, iswasumulot ka hanyat. Sana bale, tawan klase mita, ta Sabado. Sige, Manu, kaya't ko ti sumulot kan ka, urlan anak. Asino day tan na amom, digagdanag, nasayat dataw, nanan, anak. Ala, agrubotan, Vivian, urlan anak. Mabalin ka di asumulot at mait. Kaya't ko ang makita day takunam na amom. Sige, Manu, bay amo na sumurot ni nanang, tapno amo na matagiti amo. Lukas ta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario, Madam Berita, ay naha agyaman iti Diyos. Amo na tami kapsa, unsa, namin, da kayo nagasawa, ti may sa tumultulong ije simbaan. O, nasaya at tanagsasabat pidalan tayo. Nagsakak amakamu at kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ako na iti Diyos. Yamin, o di mo ni tuloy ti kayat mo ay baga. Amuklatan. Ket sige, sitataan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay na adawit kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa sidataan ka at tumulong kadagiti anak ko. Namruna unay ni Orlan. Among kadi. At adagson iti barukum ko day tirigada ko. Kabsat ni may dakus ti aramid na hasa. Kanayo nagdanda may papangan ko na. Kanayon ko bay karkararagiti Diyos. Asapay lakuma, tamakita natin alintag atalan aparakun ko na. Tap na sana kumahan nagdanda nag-itinal tao. Kapsat, katagyaman iti Diyos, gaputa tayo tinagbalin nga amo na. Natal ng tirik naksa, saan ako nagdanda gaputa amo na adanda saya at atrabaho na, gapukada kayo sa alas. Sapay la humalarod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo, mimhay. Ket pilyin natin alintagadalan anatoruna. Sapay la ta saan asumiyasi. At balbaliw na ta ni Orlan, gagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapawwan. Panagbabawi. Dito idrama tayo ti Masakbayan. Insurata ken iti direksyon ni Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenday tuwing estasyon. Agyaman kami, ipingkay panangtarabay. Di napalabas, pinatganda Diego kan Orlan, di awis ni Dun Mario, natbayda kas hardinero kan driver da. Nasa upay ti Don, asidadaan at tumulong da ito iti kabsat ni Orlan, nagat padal, kat agingga makalpas iti panagadal na. Kastangon ay ayaman ni nanamimay, gaputan ni Dun Mario tinatumpungan ti anak na amu. Itagagayam, denggan titulo iti serye tayo ita alawas anapawwan. Panagbabawi, dito idrama tayo, ti Masakbayan.
Katagya manakiti Diyos, kaputada kayo tinagbalin nga amuna, sa natalinan tirik na, sa anak ko nagdandan, kaputam nga adan na saya at atrabaho na, kapukada kayo, sa ala, sapay lahu manarod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo, ket pilyen natin alintagadalan anaturuna. Sapay lahu mahal ta sana sumiyasi, uwan sara, idawdawat ko pa. Sidadaan at atumulong kadagitikas iti anak mo anayawawan iti dalanda. Narabit a data talaga ti misyon ko di ti rabaw ti daga. Ti maniwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyon at nakatitios, Don Barrio. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno ado pa'y ti matulun am akas ken ni Orlan na anak ko. Orlan na, at pakata ka main, kat agsingsing put ka humadito'y balay datun Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti dimakam amukan kwa na ahamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanan, nasaya at da. Isu arumbang asaya ating yu ti trabaho yu dito'y balayta. Dakala pagyaman na kanak ko. Gaputa si dadaan da atumulong iti panagadal ti kapset mo. Nanan, anahakpan na asim at trabaho ka dito'y balayta. Nasaya at daatak tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di te pagsaya atan pitao atuluman da. Isu apam na asim anak ko, agsing-sing put ka. Wan Eileen, awisen ka, kadwata amapan aglaba iti balay da donya Rita intun Sabado, yamin, kunana amamayabak iti kadwa. O sige kayat ko launay, isupay ti tamdan ko, amom, nakasaysayata kichayabak nan, na anos, kun sandana imu, imbagman takasta, isung ayaban ka, tapnata kadwa, kun kasi tinahunak, nasayat daw tao, iso santa nagbabawi sumurot kanya, Vivian, sumurutakan ka, isupay ti matgodaw. Sharon, aping atasan matanya umayda Mr. Bad ijay clown. Hi, Emma, kuma, kalangat manin asumruk titi da gusta. Kaduan ani ko. Hi. Di mo hadika iliw ni Mr. Ban. Ha? Apay ko makailiw ko, ikanyaga po. Amu, agayat day jaken ka. Namin, kasta unay apanang mingminaken ka idi ijay clown. Emma, amu, noornosen nalaan tibagina, adda atumaal, ay na, hosto maladaytan Emma. Hay, joklat pa maiwak si iti panunut ko ni Diego. Kaano wata makita manun? Makitam tulata, kaanon tuwata. Sabay kumata makita tu intun rabi. Umaikwalain da kita dumakawas ko, tatan. Nakastro ka kita iti trabaho. Ha? Nakastro ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak nangagasawa. Da dunya Rita, kan dun Mario. Kamon da kanu iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan dun Mario. Enu kasta, aikit nasaya at launay anak ko. Amu yuida, datan? Wala. Amamu kida. Taka mangat mo iti simbaan dito lugar tayo. Katadaw tinatultulungan da. Kasta ka di? Kahit pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak ko. Agsaya at takadakwada, iswa pa nga asim,
taag sing-sing pat ka. Oh, ay, ko on. Agyaman na si marung ka kaditik lang. Kumusta ka? Nasihat pa si Kanay. Kumusta ka? Nasayahat ka mo. Ni Mr. Pan. Ayan na. Apayati mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? Nudi ka ulan. Kus. Apayati mo ka doon. Di na mo may mayak nito'y. Nagkabuwak na medyo balay ni. Kaya, di magasaklat ito'y. Wah, bagaimana nukastal? Namin, kaya ta makita. Kaya ka mo ta makita. Gamun sana ka bayak. Kamin, at daamumitan kanigulat. At pagpapayan miyabak na, may sa ka-driver jay, kaya't harap din ay rumatyulat. Din na sa niya at naunyay. Ayos na anti-trabaho bi. Dinaskan, nasingpet, kan managparabo di amumit. Dahil tati kasaya atan yeko. Kaya, saan ako makapagbayad dito'y? Kaputa saan ako nakapagpakada iti amok? Awan anyaman na. Basta inton maminsan, awan at pakada ka iti amo. At na makapagbayad ka dito uli. Ay, sorry. Saan pakadwa ni Jack o ni Mr. Pan na nakita kayo kumamil? Sana pala at tulat akong daway. Ang lagi, simple lang di panagpit na. May sa driver ni Jacob at halpinero ni Mr. Pan. Ano di maditiday? Awan maditiday tatrabaho da. Nung data, madititrabaho da. Manala itiday to'y natlamo. Ay, anan sa bagay, saan takas kadag itiday dumama papaiwan. Nuditat, ang pating datalaan iting taplado. Kanyo at gusto amang itay bulkadatan. Kun, at talimitasyon na data. Saan data mabalin at chansing ang dagitipag alalaki, tamadaksan danahog. Agan ano sa flikluwot, kaputado la't nakitik mamawawot kulit ko may. Kan, sa balit pa talaga sweldo na. When naruwat, taktak la't nakikit mo mong siya. Namin, napintas na. Even to the shop. Kadaw yan na ang kipintas ko. Taktak walak ti rupak itimnek ka. Kadaw yan man kipintas mo ako na. Naglagsaya ka matatao. Siya ron, hinapot mo na, mayat ko ti kumanaw gititlo. Awan mo ti sigurado apang gudang, tastak mo tema. Agad-adal ti kabsat ko, isumagang aro sa palam dito ay. Tinaskan, aywanan tati bagita. Isonyayin agayim ko madam, isutikat uknot laba. O sige, awan parikot itidayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo ititandan nyo. Agyamanak, madam, naimbag lang ang tenayabanak ni Vivian. Isupay timat gudak kadahayo. Naimbag lang allowance ko iti pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalin naktikabsat ko, madam. Nagsaya at mutin akabsat tikabsat mo, tapagad-adalin na ka. Awanan na ganak mi, madam. Isu animanan ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Sanan yan tuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Tahayat na, asyak kanula ang anti mahalpas. Kosta gayam. O alagarod, aglaba kayo, tandayo naktiswel doyo. Ay, at dayta, na isalapay ta amin ang alinabanta. Matamdamapay, mamagandan ton, tanaispindamot, nakasingsingput ni madamanya, pinagmerienda na tapay, na anos da talaga ha. Kat, sa dinoy tayo ni manong mo, saan ka ding hadpapay mo titoy? Primortahano ka da sir,
ti asawa ni Madam. Isuro na kanu ti kapsat ko mag-drive. Nagsayahat na gayam na amu. Putnot ako nam Eileen. Nakasaysaya at dang amu. Amumad gayam dag maneho orlan. Windsor. Nagiswilat mat iditi driving. Day talaing, tasana ka nagpaniha. Tawan matlugan ko. Nasaya at lau nay. Sige. Asikaswen tayo telesensyayo. Kat kayat ko sanay kayo buying hack drive. Sir Mario. At pakada kami biikin yulan. Sa dino tipapanan yo. Ket sumit ngeten. At dalasarong karan mi agagayem. Bigat tanak, sir. At subli kami matlang adagos. Ala, awan pariko titidaita. Mabit lang day kangay witikwal tayo. Imbaglanay gatang yu iti chokolate kay San Petio kadagital armanyo. Ha? Ni sarmata? Bala, mabit lang tay nak mga laitikwal tayo. Kumusta ka? Siya. Sharon tiput no anagan ko. Belka. Sharon? Orlan tiput no anagan ko. Sana Mr. Butler. What? Amo tenta. Kumusta ka? Abay basita di tahan nakita. Kastidat ta. Adakla tayo di day jablahap. Makikasang-gasa. Tapos mapaakal ko di kapsat ko. Ha? Kaya oray man na laki ti day jablahap. Pagpatinggalaan di tati trabaho. Okay? Amo pa sa luwagan ti baki. Masayat na basta, Sharon. Katsi ka, kumusta ka mata? Astoy. Si iliw kan ka. Ha. Sabay ko matawan pa inobyo, Sharon. Paano ko nagtikasta? Tat naman kahit nagagugan ka. Kinapod mo na. Saan ka may waksi kitanunod ko? Oray lang. Ipagaterik na Sharon. Kat sapel ako mata di ka gumura. Agayatakin ka. Ha? Kat sapel ako man. Tawan pa'y nobyong. Awat pa'y nobyong. Kapot awan pa'y day ti panunod ko. Tikas ka ng kanya. Kat tikapsat ko. Ayat ko amakan pasi ti panagadan. Renzet, day tati kapuna hadat lak tadi tiklaw. Tadi tiklaw. Lalakasong lak tikwat kanya. Nagway kasta? Kasi din ako na pangawan mo. Ako asalwadan di dayaw ko. Agadan na kafanayan itikatan di tiklap. Ewa. Kit mangam na maha kasi at yatpot. Adumtun putikong daway. Amakapanaw katitoy. Wadan kahit mas nasaysayat apanhidan. Sapay ko matahasta. Aganan nagkahanayong siya lang. Yat laglagi pa. At anayong ka pang panulutin. Sige. Patada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanon kaniulat. Sige, Diego. Agyaman lang kasi marong kar kayo. Urayit lang na malpastawalan kan siya rin nagsasarita. Katin kami. Saan miya mapalinter bayan dito? Sige. Basta gandan at kakanayo na. Aywanap ti Majim. Ituloy mo salwada ti Majim. Uwan, maawatak ti kayat mas. Uwan, kitbikantan at keko. Aywanap ti salulat ko. Kinuray sika. Di mo baybayan ti salulat ko. Aramidag na ita. Panakan ka. Eba. Sinumbatan ako na Emma, Urlan. Nakaragrag sa kanila. Nukastay. Agayan ayat kayon. Una. Katsigangay. Sinumbatan na hakadin ni Sharon. Saan? Jakayat na punaran. Kaya't ko ating-itingin na pa anay magtarik nane. Sakbayan manikid din. Namsyak. Sinumbatan ako na Emma. Nasayat mo basta. Ay, mabayinak Urlan. Kan mamakak. Amangan numamwan na amay sa nagtatakawa.
Good, break nat matlan. Jago. Anyo natat yaramida kulan. Ibaga natakan na ema, tipud loki natahok. Sakbay ibagam de takin gwanay. Naskin nagbalbaliw kapay. Ha? Anya tikuna morlan? Ulitam man? Tikuna agbalbaliw kapay ngomunay. Sakbay ngay pudnum tikinataum kan gwanay. Katsika, agbalbaliw kakadimat? Wenjeko, agbalbaliwtan. Ha? Pudnu ka ditinang ko, morlan? Ulitam man? Agbalbaliwtan jego. Para itinasaya at Masakbayan tayo. Anya ti agurpuray Masakbayan da jego kan urlan. Gagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapawan. Panagbabawi lawi, dito idrama tayo. Ti Masakbayan layo. Insurata kan eti direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan dito ing estasyon. Agyaman kami iting kay panantarabay. Ti napalabas maragsakan datatapunso kan nanamimay, dapotati nagbalin nga amo da urlan kan Diego, ket dagitibaknan, at da dun Yarita kan dun Mario, ket magnamnama da iti panagbalbaliw da gitoy. Iti may sarabi natpakada da Diego kan urlan, nat da sarungkaran da apagayam da, pinalubusan matida ti don, ket inikkan na paida iti kwarta gastusan da. Sinarungkaran da narud da Sharon kan ema itiklapa. Impaksada ti panagbayat da kadagitoy. Sinumbatan narud na ema ni Diego. Namsan paya sinumbatan ni Sharon ni Orlan. Iti panagawid da. Pagsasarita anda ti may papan kada Sharon kan ema. Itagagayam. Dingin titulo iti serye tayo italawas anapalwan. Panagbabawi ba? Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Anya natakeramidak ulan. Ibagak natakan na ema tipud mo akinatawag. Sakbay ibagam de takin kwa na. Naskin nagbalbaliw kapay. Ha? Anya tikunam? Ulan? Ulitaman? Tikunap. Agbalbaliw kapay ngomuna. Sakbay ipudnum tikinatawag kan kwa na. Agtatsika. Agbalbaliw ka kadimat? Wenjego. Agbalbaliwtan. Ha? Pudnu ka titinanglag ko, Orland. Ulitaman. Agbalbaliwtan jego. Palay tinasayata Masakbayan tayo. Ha? Kasalamay kahawak kadagitang ibagbaga Orland. Nasa uhanif ni Sharon ti makagapo. No apay nga da itay jay klaba. Nim kasan ni bagakin ko hanapu manawi jay. No mas dakdakis meti trabaho. Ah. Iswa na sayat no balbaliutan. Ketagur nung ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda timang luhat iti pagtagilakwan. Basta dakwata maramatan day. Ket nasken nga gurnung ta. Papno dapat punan day. Wala, nasayaw day tanak ko na Orlan. Sige, abgabit ang agtrabaho, dito yayan da dun Mario. Itikasta, may ayaw da kadata. Wenjego, manipo dita, agbalbaliutan. Santa na sublianti dakes at trabaho tayo. Mario, masyanak itigayam ni Vivian. Diarlin, kayat ko atulungan ta. Gayem ni Vivian, when tay kadwanda ang naglaba kadagiti kortina kan ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta.
Uray matrikulan alaan ti itulong pakankwana. Akas matlan ka ni Vivian. Dakkelan aba nagdaytakan kwana. Sige, sikat maham mo. Intun paminsan na ubay daglaba. Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti mahunak iti daytay. Tumulong talatta katagitag kasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abihay. Agyaban na hakta imbay kayo. Aglaba kayo ita iti kawuspi. Wen madam, nalaingaf naglaba, madam, nadalus ti laba oray siya, madam, kandi kaigdana, tasaysayatan mitiag laba. Arlene, kayat ko nga ibagakin ka, asyakon ti makamu iti matrikulam, akas ka ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno mahalpas ka iti panagadal mo. Katsyakon ti makamu iti babayadam iti pagadalan nyo. Ha? Agdagda na inepakadi, madam? Husto ka di ginamnug ko? Wen. Dagitikas kada kayo tirumban amatulungan. Nagsarita kaming gagasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay. Hihi. Basta ikarim asaya atem ti panagadal mo. Ikarit, madam. Ikari. Madam, nakasaysaya at kayo na unay. Anete mo po tayo, madam. Nagpintas ka di matlante na may at itahal din nyo. Nagmulahon katagitag sabong iti napipintas. Wen Orland, nagpintas to'y ardid. Kun nadalus ti aglawlaw. Agyaman at tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kun ngawisen dagiti kagayom ko. Kat diti kami hardin nagsasarita. Namin, nagpintasen dito'y. Agyaman at madam, ay na, maragsakan ak Orland. Gaputan nakitak ti kinagagut mo. Wen madam, talagang hagagutak. Ngamin, nasayat kayo. Kahat ikarik. At dapat ti panagagut kong trabaho dito'y. Tapno may ayaw kaya. Kat maragsakan ak iti daytanga imbagam, Orland. Ituloy mo ti agagut. Tati nagagut kud na anos, adayu ti maturung na. Kumusta kayo diti balay, nanan? Nasaya at kami mo't itikapsat mo. Awan parikot may. Itala nga makita kayo na faisa mo. Wen anak ko. Namain, naragsakak para kun ka. Gaputa ijay kabalay dadun Mario na trabaho. Wen anan? May maglakit din. Tanidun Mario ti mismo na naluhoy kadahani. Nagtrabaho kadahwada. Pagyamanak dayta itityaw sa nakko. Isumak sing-sing putkan. Igaud mo trabaho. Gaputa na saya at dana amo. Wenanan, ketsan mo kuman asubian ti segut at trabaho manakko. Tama isag makalaal. Ikarik nanan, kanayon kami amadandanagan kinivivihan gapukan ka. Na mga no iti may sangal daw. Kut at dandakus anapasa makan ka nakko. Na amang ano adakan iti pagbalutan. Nanan, iso at alikodamun ti dakas na arambid anak ko, kat agbalbaliw ka. Di kavdanak mano, ikaw kutya kahadan, nang runa tatamatam rita tagbayad iti matrikula, tulum da kano iti panagadal ko. Nasayat mo hasta. Kaya papagyamanan tayo daytay. Tansabali pa iti swildo ka no inakablabay di balay da. Nagsayat dalawunay, ikaw ko ti agadal manong. Nang runa, kat atasita da anamang tulong kanya.
Nasaya ti kasta kapanunutam. Agadal ka, para iti nasaya at Masakbayan. Naimpatay may ka, manam Sharon, among kadi, at dapakilablaba no iti sabato, imbagak matenkan ka di kan agbambanu pay. Apay, saan ka di nga umdastit itod kong allowance mo? Kaya't kalaon at tulunan, manan. Sana bali, tasan kami mutunay ang mabanog, tadamot washing machine. Kun ammo manan, ni Madam Rita hanuti makaamu iti matrikulak. Bastay karikano, na igod guti agadal. Madam Rita. Wan manan, ti amo ni Viviana gayem ko. Baknanda namin, kun awan paggastusan da. Anya, wan manan, ora ni Viviana gayem ko. Da Madam Rita ti tumulong kun kwanay ti matrikulana. Sigurado kay ti dayta. Amahan nga mo ti katukad no tayta tulong da. Nasaya at da, manan. No kayat mo, sumurot kanto kanyak inton Sabado. No at dawayam. Tayam amu kahadahwa da. Kuntak no mapanak nakam, anasaya at ata uda Madam Rita. Agbata hayo na dani ti lisensya iti panagmaneho. Awanan di parikod. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita, at dan katulungat ngag drive, no hasta nga da misyon na papanak. Anya misyon, sir. Hadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapula niti tulong. Kastagayam, sir, iswa na saya at dahaywadwa. Tapno at dahadwag, no hasta na da misyon na papanak. Agyaman kami ti panagtalikyo, sir. Nawre amuyo adakis kami at tao. Gaputa mo kay tultuluyo ti panagbalbaliw yo. When, sir, agbabawi kami kadagiti dakis nga ramit mi ti kalabas. Agtatakaw kami di, sir. Kinapuno na. Kayat miya, sir, kantimbalayo. Wen, amok dayta. Damo pa'y lang nga makita kayo, ket amuhon nagtatakaw kayo. Sir, ha? Ngem nasayat latati Diyos kunakmanan. Gaputa ita, ket nagbalbaliw kayon. Agbabawi kami niti kinadakis mi, sir. Nasayat lawunay. Ket ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kaspatera mi din mi, sir. Katagyaman kami katahayo. Patahawitin ang tulong katahami. Owen, sir. Agyaman kami unay kanda kayo. Kadiga danak, sir. Tasan kami nakasitisigod. Sabali kami itan, sir. San kami nagtatakaw, akasitisigod. Nafamiris kami, sir. Marag sa kanak, para kadahayo. Vivian, ana, kumusta ti panagadalmaw? Nasaya at matnanang, at atama ikaw kutya katahal, nang runa pa ay tanda tumulong kanya, wina na. Di mo sayang ninday taabindisyon kan ka, o anahang, ay, kaslad na parut asiik iti pusok, anak ko. Kanya, nabangaran ak iti husto, kung naragsaka. Kabaudyanan na, marik nakmutlaan ang tikastoy. Saan ako nagparikot kan agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos nana, wanan ako, naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen, ketamuyo kadi, magustuak ti labayo, nadalos kan nabanglo. Kaya't nasa wen, nalaing kayo maglaba. Nadalos ti trabaho yo, kat saan at kanagbidut at tumulong kadahayo, gapo kat napundo kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam,
Saysayatan mikitrabaho mi, madam. Kaput adimi kaya tamay katipanagtalakyo ko ta kami. Nang runa pahikot na kasaysaya at kayo, madam. Wanyarod, madam. Sana mamati ni manang ko at tuluwandak itipanagadal ko. Iso akayat na o may tusumarungkar hadahayo. Tapun kan na no pudnot imbaga. Wen, Arlene. Ayabam tu ni manang mo. Kayat kumatamam ambo. Aha, wen gayam. Malagip ko. Kasangay ni Mario into no may alawas. Apagiso. Manangay tayo itibasit a party. Adyamana, madam, ala, aglaba kayo, kat agmerienda kayo lata intun mabisin kayo. Siya kung timahambong agluto itipangaldawan tayo. Tumulong kami tulatan ng agluto, madam, nalaingaf magluto, ore siya, madam, nalaingaf mat ngagluto, o sige. Nuday taktikunayo. Magustuhak tiluto yo, at awan makunak kadahayo aduhak. Adda amaay ayo ak kadahayo, gaputan na laing kayo nagluto. Kayat kumaintun kasangay ni Mario, da kayo tikadwak nagluto. Wan madam, nasaya at launay, tanalaing kayo nagluto. Daytati may sapaglaing madam, nino, oray chef madam. Kanayan nak iti nga isuro day dinanang ko, idi ubingak pailahan. Kat aging gaita, saan ko nalipatan nagitin suro na, o nalaing tinap ngagluto no kasta. Wan madam, ala, mangad tayon, kat aglalang payo atando. Rimwatya sa wakakadwana da orlan kan Jacob. Para iti misyon. Misyon, madam? Wen. Adda mapanda tulungan? Talaga gayem ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo intun bigat. Saan kakadingad celebrar? Das kanya huntag kararag, kanagyaman iti Diyos. Gapu tadintang manen ti kasanghe ko, napanunut ko, anasaysaya at no agcelebrar tayo. Kanapagisungaw may tikabsat ni Arlene, awisan ta amin ida, ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti da dumapay akatulungan ta. Iti kasta, iso datikadwat ang agsilibrar. Sige, makamuka rita, kasarita kita. Kat da Arlene ken Vivian tikadwak na agluto. Nalaing gayam dagitang agluto. Bili bakadakwata. Ala, kasta nga rod teramidan tayo. Awante mahunak iti dagita, Rita. Inawagan na ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario intun Sabado. Kat datahan ti kaduan na magluto, when Eileen, kastama tinyawag na kanya. Sige Kung na maawisat ni manang ko, tap na amuna, dating ka. Una, awisa matap ka amu tayo amin, nasayap mo. Parang agam amuta ka ni manong ko, kat ang kinustuda. Mayat meron basta, anyan ay tamuta ginustuda manong ko, kan manang mo. Asin nagiging salitam iti cellphone mo, ni ka di Mr. Pan. Di mo nawagan ni Mr. Pan, Orlan kung namdakan kan wadi. Ay sige, kid. Adik kayo kani, o sanga iso ti kinasalita kiti cellphone ko, no ditat ni adin ko. Apay, adapalikot net. Kaya't nakarama kasalita ti amo na, at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Talaga? Ay na, main bagman tada tumulong iti matrikula na, at dapay lagayem basta tao itainhan. When my friend, at dalat tamat dagiti nasasaya at taon,
Ipawat niya. Isa ko yugot nga rin ito nagsapan. Tamapan kami iti ayantian mo na. Sige, friend. Nagasat pikapsat mo. Tada si tataan at tumulong ken koen na musalaga siya ti mafan. Sumurog ka matap na takad pa. Diyak kaya tadwa kamilaan iti kabsat ko asamaw kada di jabak na. Ha? Kadmay sa. Kasangay kanu ti don na amuda. Isuwa ad-adama pa ina. Kaya't ko huyugan na to. O sige, huyugan kayo. Agyaman na ha. Diba, urasin asumaba ka kijen tablato. O sige, adsaga na ako na friend. O sige, ay maskaram ha. Ama no malipatan. Oh, adayta. Nakaluto tayon. Wan madam, nagidasal tayon madam. Wan. Nakasaganan tila misani ti parangan nyo madam. Enikako ni tiap up na. Ha, o sige. Nasaya atla unay Vivian. Alam na rud. Isagana tayon dagiti taraun. Adayta. Nakasaganan tilitsyon orlan. Natadtadtan. Madamdamapay, umayan dagiti sa nailitamatan. Datayo la kanumuteg sa samo, ha? Subraon ay titaraon, ngam umay to siguro dagiti karoba, nalabit a hastay. Ala, aramidan ta pa dagiti nasken nga aramidan ta. Sakba mangrugi ti party, winorlan. Saya, numabalin la kung mga imbitaran da Sharon kan Emma, wain yam na hababayid noit. Winarud. Num padasif manay bagakan ni madama. Baran kayat manay bitarak da Emma kan Sharon. Dumaray nga ta da Sharon kan Emma iti kasangay ni Don Mario. Gagayam, di riwayan na dinggan, ti maudya pa sa teseryetay wita alawas anapawwan. Panagbabawi abawa. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ganeti direksyon ni Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandeto in estasyon. Agyaman kami itin kay Panantarabay. Ket ita, isagut mi kada kayo ti pagkibusan ti seryetay wita alawas anapalwan, Panagbabawi. Dito idrama tayo, ti Masakbayan. Anya na ta, nui bagat kan ni madam, tawis at dayma kan Gerald. San nga tan hababain? Padasaklaw nga, wanya, makasaga nagaya mandilitsyon. Sir, mabalin ka ding awisan mi, tay duagagayim mi. Duadalaan, sir. Awan pariho, Diego. Sige, awisan yu itay. Ewan, sir. Agyaman kami unay. Sorry, Diego. Namin, adamat papanan mi itakin ni Sharon. Ket importante la unay. Sorry ha, nudi ka mapatkan. Sige. Awan parikot, Emma. Next time to lang den. Sorry ha. Wen. Awan ang yaman na. Alarod, kastapay. Akan anat kayo kanayo kan Sharon. Wen Diego. Alarod, kastapay. Bye. Bye, Diego. Oh, anati ko na ni Diego. Awisin na ta iti kasanay ti amuda. Nam imbaga ka saan ta amakapan. Ta importante ti papananta ita. Nam mabalin mo tabapan kalakta. Based on imbaga matken ka akuyugan ka. Alarod, no nakasagana fan, rumortan, when Sharon. Bay, si kagayam de tadimsa agitay iti jehip, kabsat. Papanam, di tabalay ti amu dagiti anak ko. Sika, taga dito'y kakaday. Taapay nga daka dito'y.
dumarayak mo titikasangay ti amut anak ko. Aya, nukasta, at badata kasanay ti darayan ta, hehet. Data mandakil abalay ti papat na kabsat. Ayan na, data ni, data dakil abalay. Ha, haguray ka. Kat daystam ta number ti balay ti papanak. Kasanay ka no ti doon na amut anak ko. Kat naskin kan wad dumarayak, takayat nakamakita na ni ti amuna. Ha, kasta, di umay ka narudarin tasumblatan. Nasayate may kayo nanan. Yamamuk ni Jego agayim ko. Kumusta kan Jego? Nasayat mat nana. Ayun gayam. Isunitatan ko. Nawis mat ditoy. Nukasta. Da kayong anak ni kat agayim kayo. Wunana. Ni kita umban nagpaisutipan na kairanranana. Tagam amuhamin wat kinitatan mo. Heki. Maraksa kanak. Tagayam kayo gayam iti anak ni kamsat mi mahay. Wala. Umay kayo, tatay. Nanan. Umay kayo tagtugaw hayo. Orayan tayo arumar da Madam Rita ken Sir Mario. Nasaya at tay may kayo kakabsat. Pagyamanan may tadimal ay kayo itakasahangay ko. Wen, Madam. Sire. Di minamnamahan. Nagkita kami kanikabsat mi may dito'y balayaw. Jak namnamaan at anak ko kunti anak na kat agayom, sir. Mom, di minamnamahan. Nagam amuda. Ay ka nasaya at narudnukasta. Papno aga amu tayo amin. Makita miya nasaya tapaparuda orlan kenjego. No baikunada asigur at dakesteramida. Imbelan bilata idakaman ti pamilya mi. Ket makita mi mwet ti panagbalbaliuda. Iso ang nakaragragsak madam. Nagyamadak iti Diyos. Panyamanan may madam, sir. Tanda kayo tinagbalin nga amudak. Naimbagu na iti Diyos. Tadinan nagnatikar kararag me kanikabsat mi may. Nasayhat unay ti Diyos kakabsat. Saan nagbaliw ti ayat na? Nukusta? Kabsat mo ni Arlene, Sharon, wan Orlan. Kakabsat ko ni Manong Orlan, mana? Husto jay ko na tadwa, Vivian. Agbagay ta Manong mo, kun manang ko. Unyag paiso. Husto kanyo, agbagay tadwa. Kat no gayan ayat da. Ano niya? Puto ka di Manong? Manang, ang kayan ayat kayo iti kabsat ni Vivian? Siya ti sumumbat. Wan, agayan ayat kami. Ayos. Madam Rita, siya tay kabsat ni Eileen. Agyaman na kata kayo. Gaputa tulungan nyo kanu ti kabsat ko iti panagadal na. Wen balasan ko. Makitak namin na nagagot kung nasinpot ni Eileen. Akas ka ni Vivian agayam na. No kasta, agyaman na karood. Nasayat kayo unay, madam. Nagsarita kami iti asawak. Kat inayon me ni Arlene iti listaan dagiti estudyante. Nagkasapulan iti tulong me. Pagyamanak unay, madam. No kasta, mabalin ko harudan tagikat iti sigut at trabahok. Kat mangsapulak iti mas disente. Pay. Anya ti trabahom balasan ko. Manalay ti club, madam. Aniya. Ijen namin club. Nabibita sumro kanyak ti kwarta. Namin, at dalatadog iti lalaki amang tad kanyak iti kwarta. San kami nagpapayrual ni Emma, madam? Makunasan anasaya at ti panggudan mi. Kasta gayam. Kaya't ko makan pasikapsat ko iti panagadal na.
Tap na saysayati masakbayan na. Day sa tigapuna nagtali na utak iji club. O ala, balasan ko. Kita no adjati may tulong ko ken ka. Amang na mabalintay ti maglukat iti kantina. Wendo, pagpagilakwan ada kayo ti mangimatod. Check ni nam aditi gayam ki pangawisam kada kami kini Sharon keku. Unema, ay, kadjak mo ni nam adito igayam ti kuna madar ayan yu apati. Ki amo ni Eileen, kiso magayam ti amwing. Gusto ka, nagsaya atan apan nakailan rananan. Amom kandi, Emma. Nakasaysaya at Madam Rita, Cancer Mayo. Kapukadakwada, nakamiris kami kandibulan. Kredit, talagang napalpaliw kami. Nasaya at naunay. Dakas karamit ni. Tagtatakaw kami. Hulda para. Kredit, anya pa di dakas sa pagkwartaan. Pagyaman at mi. Dadasal kan madamat. Ay sudatin ni pamatmatan. Adakas karamit ni. At dati ako na Panagbabawi, Cheko. Kap na kayo ngay. Awan ka diti panagpyo hadi ka titi klaba. Mabayin siguro apumanaw kami itikyaw. Basta ada sigurado apang dudan mi. Namin, narigat ti awan pandudan na. Takaspen niya. Siya tinapnamaan dananan kentatang kun. Kunema. Padasan tayo tiap titi nulo. Pahay ti masakbayan tayo. Plano teki daw iti tulong kada Don Mario, Kenton Herita, para kada hayo kina Emma, Sharon, natadays ito yun. Pakayat ko humapumano hayan iti club. Jokayat na talinad kawijay. Saan ka na barikot iti dayta? Gapota si dadaan at tumulong ni Madam Rita. Mahipatakto dahame iti pagtagilakwan na imatunan mi ka ni Emma. Stop no pumano kami ni J-Clam. Uy, nasayat neruto hasta, Sharon. Amog na diyan haraglag sa hakita orlan, uresak. Nataraglag sa kak. Gaputa na mamuha, ket nagbalin hayan ayat ka. Naragsak ka, gaputa nagbalbaliw kayon ka ni Jeko. Naamok ti amin may papankita kayo, snabiti likutan data. Inayat kalakta, inakan, tamo may ti may samal daw, ket makamiris ka, tabulgan. Ang balbaya ka, ikat baray. Nagbabawiyahon ti amin na dakas na ramit ko iti. Isungay tayo. Mga barwanan tayo. Para iti nasayat ang masakbayan tayo. Agyaman na katahayo amin katabsat. Tadim maray kayo ita akasanay ko. Ketanggayan dak nagragsak. Kanagyaman iti Diyos Apo. Panadanun ko daytoy atawan ko. Ket sapay lakuma, playbayan nakpay itat atid do gapanagbiahag. Naragsa ka pa nagkasanay mo, sir. Naragsa ka pa nagkasanay mo, Sir Mario. Sapay lakuma, playbayan na hati Diyos itat atid do payabihag, sir. Tap na ituloy mo titumulong itat kasapulan ititulong mo. Agya manakiti dayta na ipagam. Orlan, napin yourself, nagpapilagkan sa palaw. Ay, pangyosa. Agya manakunay katahayo. Alaman rod. Intay pagsasangwan dagiti na isaga na. Para iti daytoy akasanay ko. At pakada kami narutan, madam. Sir. Uray siyak, at pakada matan, sir, madam, sige, ketagyaman na iti dadal ayo, agyaman kami iti dadal ayo, ket kayat ko asumarong kayo na taditi balahay. Pagyamanan minukasta, madam, panyamanan mi manawin, tada kayo tinagbalin na amo na urlan kanji ko. Sir, madam, ituloy tayo ay kararag dagtultuloy a panagbalbaliw dar.
Nagbabawian dan tinapalabas. Isugay ta, nalintagan ti dalan ngayanda. Pagyamanan mi una ita madam. Agyaman kami unay iti Charus. Naitulog kan iti dagusyo, Sharon. Agyaman ako alan. Da Diego kan Emma, napadda na date. Nasayhat mat, taduduata diti dagus mo. Tapno makapagsarita tan awan ti makasinga. O alan, agyaman at manen, tadi mo kitkitan tinapalabas ko. Ket inayat natlata, Sharon. At dati makuna, Panagbabawi o alan. Namnam na maapnay ti may sangal daw, ket pagbabawiyam dagiti dakas na ramit pwedi. Ket pagyamana, tadimtan day tagun daway. Namiris ko, nga dayo gaya manaraglag ti panagbihan, no pasig anasayhat aramid. Isungay tayo, saan hun hagaramid iti dakas, ket pinagbabawiyahon tinapalabas, nasayat ng hasta olan, at yaman at mat, taoray may saatlan aman nala, ket san ka na dismaya. Inayat na klata, with Sharon, ay ayatan ka. Ket iti panagbabawi, ken ti panagbalbaliw ko, palaken ka, ken iti pamilya. Baliwan tayo ti manrugi. Oilan, ay Sharon, ni, inarakot nakmuten oilan, gaputan na nagsaka. Ket bayan naklan siya alakupin ka. Kabayatan ti panagsarita ta. Oilan. Ay ayatan ka, Sharon. Ay ayatan ka mat, oilan. Pag tinulong ta, para iti nasayata masakbayan ta. Ken ti agbalinto at amilya ta. Di ka man maipayan iti narinig a panagbiag. Ngam ikarik. May payan kay tinaragsak a pamilya. Wen oilan. At tinulong ta para itinasaya at amasakbayan ti agbarinto a pamilya ta. Day kapsat, si kagayam data. Itaka nakirisa. Huwain kapsat mi may. Tasaan nakalakaw may idiag sa hafa. Ay na agbada tagayam. At damadlaw ko kan kakabsat. Kasla nakalawlawag tero pamba. Gapong nata ata sa anak ko na dandanad. Narad sa kakon kabsat. Wain. Agbada ta kabsat mi may. Siya anak matin nagdandanag. Na main. Nagbalbaliwan ni Diego nanak ko. Uray ni Orlan. Hay, agyaman ta iti Diyos kapsat. Tanabang aran tamutlaan on. Hawan kapsat. Namti parekot ko ita. Kitno siya dino ti pangalaak iti adu ababoy. Amapalte into nagkalaysa ni Diego. Agkalaysa. Kitno niya mamuna kanyak tay kayan ayat na. Ni Emma. Napintas mo tabalasang sika. Jak namnam haon. Amakanobya ni Diego iti napintas aday haket. Word kapsat. Oray ni Urlan. Inyam amuna mo't kanyak tinobya na. Napintas mo't laon. Sharon tinagan na. Kapsat nagayam ni Arlene. Agayim ni Ribian na anak ko. Kamaudyana na. At danton manugang kao. Uray siyak. At danton manugang ko. Ay na. Kit at danton mutten apok na ay wanak. Uray siyak ka. Madanak tumot iti apaw. Anataal ratas kanya. Uray siyak ka kabsat. Madanak tumot iti apo anapintas. Akas kanya. Nakaraglag sa tao. Taado kinapaglakwan mi ita dito presto mi kinisyaron. Madlawan ragsak ka. Pagyamanan mi ti Diyos. Tadata madambrita ng tulong kadahami.
Wen, managtulong da. Iswa santay wa sayanin dayta. Das, igad tayo kititi at trabaho. Pada tayo matlantag saya. Kumusta ngayon? Ada kayo gayam di pwesto na kitipapalasan, Orlan, Diego. Winzer, sinarungkaran mida. Wanya, ikaya junta kalaysa. At kita na kalaysa ti mga inukas kasano. Sir, agur nung kami ba'y para iti dayta banak? Awan parikot iti dayta. Siya kunti maka mo iti gastos. Zansa, wen. Nang runa pamay-maysa tayo na pamilya. Ang inyari kayo lanak. Men, sir, at kalaysa hayon. Tapno makita mi pa'y dagitag balin nga puhumi. Nakasaysaya kay watao, sir. Sobadan mi ti kinasaya tiyo katahami, sir. At tahami latay ti sibayo, iti mo. Ket tahami ti mangaywan katafayo kinimadan. Aging ngay ti panagkapso tiyo. Maragsa the nakamakangag iti daytanay bagam orlahan. Kalagyaman iti Diyos no festay. Itala, agsagana hayon. The double wedding ti maanhay. Say, when, Sharon, am I? Dagamin ti mahamwi ti gastos para iti kalaysayo. Nasayatla unay ti Diyos. Kadag iti kas kadahami anapudno iti panagbabawi na, sir. When, Sharon, do napudno ti panagbabawin. Ket sitataan ka nga agbalbaliw, bendisyonan na ha, ti Diyos. Ditan gagayem, tinaggibusan ti seryetayo italawa sa napulwan. Panagbabawi, dito i-drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, ken iti direksyon, ni Virgie Patlay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken dayto ini estasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay.